turashima kuri space mwateguye ni byiza cyane ko na mwabikoze kuko aya ma space ameze ukaba twigisha ibintu byinshi tukamenya n'ibyo tutazi byinshi ndashimira n'abantu mwatumiye ndashimira Mwambutsa ndashimira Dr Emmanuel Dr Bwambarara n'ukuri mwakoze cyane hari ikintu gitoya imbere ko mvuga nashaka nibaze muhozi mwavuze ngo umupilote mwari kumwe iyo bari Emilia oya yari Hakiza Ikaruzi yitwa Hakiza bari babiri ari kumwe na Hakiza na Mabera ndamwumva yari Hakiza twaciye hejuru iwabo dusubira hariko haraturirwa ndamwumva ndamwumvise okay sinzi ko yanyishuye nariko ndavuga sinzi kunyumva uranyumva ubu muranyumva okay yitwa Hakiza yari Colonel Hakiza na Mamere nibo yabe deux pilotes Hakiza hari Karuzi duca hejuru iwabo sinzi ko munyumva yego turamwumva Rumata raba ibyo mutumberezi wanyu muranyumva cyangwa manuke Rumata urashobora kumanuka ukagaruka ndashobora kwanda mwishura cyangwa abanyumva cyangwa naza kunyumva ndindire oya urashobora kuba uramwishura kubera so space est enregistré donc même après arashobora kuba yumva ibibazo yababajije inyishu okay donc on a fait toute une semaine dans tuja hamwe tuja handi etc yari Colonel Hakiza hari wabo dusurvora abona imyotsi duga bariko bahaturiye pour rien faire parce que l'hélicoptère n'était pas ndabumva navuga ko yari Colonel Hakiza plutôt Hakiza Emmanuel nyene wabo hariko harasha nacu yashobora gukora ko helicopter ni yari arme ego niwe en fait ndabizi kuko n'inshuti iwacu donc natwe yabitubwiye numvise nanje nkura bavuga yuko yabonye abantu donc bagenda kwica abantu bo muhira muri famille ko yababonye babashorera ku murongo donc ntiyamenye ko barimo murakoze jico nashatse kuvuga ureva ko ibi bintu tuvyumvise kandi turashimira cyane Dr Rwambara yabivuze ariko twabasaba yuko mutubwira kameme n'ikintu cyo gukorwa kuko urumva ibintu byabaye birababaje kandi ibi bintu bya impunité nakamaramaza kuko niyo iganje mu gihugu cy'u Burundi ni ryari tureve mu bintu byo kuyaga ahubwo mu minota misigaye cyangwa mu masasi gamo tuyagira twibande cyane cyane ku kintu cyo gukora kuko muravye nk'imvugo ambassadeur w'u Burundi yagiye gakoresha muri Nations Unies dernièrement nibaza yuko viko dufite iyo dossier iri muri Nations Unies déjà si bibi gusaba ko hobo butungana muri 72 nk'uko yabikoze ariko nibaza ko ari kongera ko agashaho na dossier muri 93 byangaca nibaza ikibazo nkavuga nti est-ce que uno munsi gouvernement dufise niyo murindire kuko ivyo ntizobikora cyangwe ifo kameme ko abantu kwiyoganiza ukundi kuntu kuko navyo birashoboka iyo Nations nijejwe leta gusa yijejwe Nations nije nawe twese turimwo iyo Nations nibaza ko twese tuba turimwo kuko urumva leta idashoboye kuvugira abarundi bose ni kibazo ico ni kibazo deja nibaza ko ambassadeur aserukira Burundi kiriya kibazo kujana akavugira 72 akavugira 93 tout simplement agasaba ivyanditswe muri ibyo les enquêteurs bakoze 96 kuko mwabidusomeye mwongera mwabidusomeye incuro irenze imwe bavuga yuko baza kugira tribunal hama bakaraba n'ivyabaye 72 yuko yo bari iri genocide abahutu cankwe ibindi tutazi d'après vyo mwasomye jere numva yuko ahubwo mwo kwibanda mukatubwira quoi faire kuko on perd le temps abantu bariko barapfa dukeneye ko quand même ivyo bintu bya impunité bivaho kumva umuntu akubwiye nk'umwana afite imyaka 20 ans aujourd'hui mukumva araje kumva space nk'iya kumva ngo urumva abantu bayoboye no munsi baba bafise mu ruhara y'ivyabaye biteye ubwoba avuga ati finalement ndihe
ni bimwe byo kuvuga ngo umwana wankumuraga ivyakunaniye je nibaza yuko d'une certaine manière hari ibintu byananiye abantu b'abarundi bari mu nzego zo mu myaka ishize nibaza ko jamwe na bakaba un tout petit peu cyane bakubahuka bavuga ati ibyatunaniye ni ibi byo bikosora gutyo nivyo nanje shigikira ku byo Dr Emmanuel yavuze hari abantu baja muri politique agakoresha ibintu by'amoko kugira ngo baronke ama poste et pourtant au fond ntibashaka kuvuga la réalité y'ibihari mu Burundi babishaka ibintu by'amaposte kuko nk'umugambwe nka Iprone no munsi abantu bigo batubwira ngo umugambwe w'abatutsi et pourtant on sait tous que Iprone ibaho ntiyari y'abatutsi yari y'abarundi ibyo bintu rero biragoye ako nashaka nibutse ikintu kimwe Dr Rugambarara yakunze kuvuga nashaka akitugireho gatoya habaye ubwicanyi ukuntu bagiye kurondera abantu bo muri Frodewo mu nzego bari basigaye bari bahungiye muri ambassade bababwira ati nyabuna murabe ukuntu mwohumuriza cyangwa mwohamagara abantu ku maradiyo ubwo bwicanyi bwahagara abantu bamaze abantu mu gihugu hagati apparemment ngo baravyanse nagira ndamusabe numve ko ikintu bivuga ko nzo mukoze wonkundira nkabaye un exemple très concret sur cette question là quoi kugira appel au calme mutubabarire ngira ngo Rumata yabuze connection aracyaki connecta en même temps nashaka kubwira abantu bari kwadusaba ijambo bashoboye kwihangana gato ndabona uwitwa Burunga si kuba twanse guha ijambo mais tufise abantu bakwiye ibibanza bikwiye kandi bose bashaka gufata ijambo ni umwe amaze kumaza ijambo amaze gusaba ibibazo turaza kumumanura cyo nawe tuguha ijambo sibyo merci beaucoup Frank uracahari muranyumva abatumire Dr Emmanuel Mutahari ndahara ahubwo mbere nari nasahatswe no gusaba ijambo mugabo numvise Innocent Muhoza asavye ijambo nishize ko ico ngira mvuge muhenga ngira ngo arabizi kuntu parce que c'est en fait d'actualité je préfère lui passer la parole kugira yishe ico kintu. Parfait, merci. Innocent, murashobora gufata ijambo? OK, ndabaha deux exemples très concrets. Umunsi wa mbere, donc umunsi tujya gukora muri état major baraduha helicopter, équipe iraduga ruguru. Mu ma interview bagize ruguru babajije gouverneur w'Ikayanza. Yavuye apfira Bujumbura bamurasiye Bujumbura iruhande ya Ethiopian. Ico gihe umujene cyamubwiye ati message uhaye abantu kugira bareke kwicana, bareke kwica abandi ni yihe? Ngo ngo nta message ntanga ngo bari Bujumbura batabanje kuvuga ngo babikoze batabanje kuvuga aho bahagaze umuntu wese yambwiye ati nono bari byamaze kudeta bayihagaritse nta kudeta iri ngo sindabyumva donc c'était très concret bon umunsi telefone muri ambassade nsaba ko premier ministre agira appel au calme bakanyankira bakambwira ngo hariho d'autres voies de communication c'est la même chose hein? Donc c'est très concrètement on a laissé les gens tuer probablement en les encourageant mais c'est nta mystère irimo abagiye gufa hanyuma kuko les horreurs kiriya yose après dans la ville narigeze kubwira president ntibantunganya dutumiye mu nama vous n'êtes pas la personne qui peut gérer ce pays parce que baza kwikira abantu imbere yako hari abantu babiri biciye imbere ya presidence Jesse nashaka kuva iwacu mu ngagara ngo shike muri ville ntabonye abantu bariko barica cyangwa abantu batuririye mu furege etc. Bon enfin c'est notre histoire donc c'était de telles horreurs zakurikiye iyo génocide y'abatutsi ibintu nyene bishobora kuba juste quand un pays n'a pas d'état n'a plus d'état sigara babandi cyangwa des gens totalement malades kuko ndashaka kureka abantu ngo bapfuse capacité kuvuga ati reka kwica abantu. Innocent, je peux le compléter. Oui, tout à fait, vous pouvez le compléter. Urakoze neza jewe les deux détails les deux exemples nagomba gutanga imwe iraba Sylvestre ntibantunganya la date précise ntayo mfise mugabo cadre ndashobora kuyiba parce que ça se passe entre le 2 novembre parce que ndazona ari ndi le 2 novembre 1993 et le 6 décembre de la même année parce que ça se passe donc avant l'enterrement yabanda daye et ses ministres biciwe hamwe donc bari au club de vacances aho bahungu